Bez obzira na vaše kvalifikacije, na prosječnu ocenu tokom studija, jako je teško da osoba sa invaliditetom osnuje radni odnos. Sam poslao jako veliki broj prijava, oko 1000. Kad vide osobu kao ja, niskog rasta, pitaju se da li mogu oni mene da zaposle tu, jer sam ja niskog rasta, šta bih ja mogla raditi. Ali sam dobio odgovor na jako malo, 2, 3, 4. I uglavnom su rekli da ili nisu u mogućnosti da se prilagode ili da ne odgovaram za poziciju za koju sam se prijavljivao. Po završetku studija sam odmah počeo da radim u DES-u. Kada je u pitanju Srbija, tek je jedan relativno mali broj osoba sa invaliditetom zapošljen ili radno angažovan, sve zavisi od forme i od poslovne sposobnosti, radne sposobnosti ljudi sa invaliditetom. Praktično u Srbiji se reflektuje taj model da se ljudi sa invaliditetom najčešće zapošljavaju u okviru svojih udruženja građana, što naravno jeste primjer dobre prakse. S druge strane govori o tome da javne ustanove, javni sektor pa i privatni sektor ne pokazuje dovoljno spremnosti za zapošljavanje ljudi sa invaliditetom. Postoje mere aktivne politike zapošljavanja gde poslodavac može, ukoliko zaposli osobu sa invaliditetom, da ostvari ili oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa do neplaćanja penala, da dobije neka sredstva da adaptira prostor. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom nametnuje poslodavcima na 19 zaposlenih da moraju imati jednu osobu sa invaliditetom. Pa prva poteškoća je što nemamo obrazovanje adekvatno. Osobe sa invaliditetom rade u svojoj struci ukoliko su visoko obrazovani. Arhitektonska pristupačnost, odnosno nepristupačnost. Onda imamo nedostupnost, znači nemamo gestovne prevodioce, nemaju na Braillevom pismu, recimo nešto, nemaju mentore koje će osobe sa mentalnim poteškoćama da prate. Za naše članove prevashodno predstavlja veliki problem prevoz. Samo odnos poslodavaca i prosto nepoznavanje, da kažem, uopšte koncepta invaliditeta i onako smatranje osoba sa invaliditetom manjem vrednim. Lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama mogu da se zaposle kroz nekoliko programa koji se realizuju u lokalnoj sredini. Dakle, mogu preko aktivnih mera zapošljavanja lica sa invaliditetom preko nacionalne službe, odnosno javnih radova koji se raspisuju svake godine. Jedan dobar primer koji humanitarna organizacija Dečije srce sada sprovodi sa srednjom zanatskom školom jeste da u okviru projekta Mi radimo, budućnost gradimo, negde obučavamo 60 osoba sa smetnjama u razvoju da budu radno nekako sposobni, gde će se 5 od njih na kraju radno angažovati u okviru, pa sada već mislimo nekog kafića, restorana. Ima brojnih organizacija gde su osobe sa intelektualnim teškoćama aktivno uključene u različite procese. Bilo da je to rad u kuhinji, bilo da je to rad u procesu proizvodnje, kartonaže ili čega već, u javno-komunalnim preduzećima, restoranima. U praksi veoma često se pokaže da ukoliko poslodavac angažuje osobu sa invaliditetom, dobije zaista jednog kvalitetnog i požrtvovanog radnika koji možda nekada i preko nekih svojih mogućnosti pokazuje da nešto zna i ume. Definitivno radno angažovanje je jako bitno za osobe sa invaliditetom jer ima bitan uticaj na razvoj njihovog samopouzdanja, za obezbeđivanje ekonomske nezavisnosti i na kraju krajeva smanjivanje siromaštva koje je jako prisutno među osobama sa invaliditetom.